Poštovanje, gledate emisiju Reč po reč. Naš gost je gospodin Zoran Čvorović, doktor prava i profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Profesore, dobrodošli. Bolje vas našao. Ovih dana su aktuelni protesti u Srbiji. Počeli su u Beogradu, a nastavili su se i u drugim gradovima. Pa u tom smislu sam htjela da vas pitam kako biste to prokomentarisali ovako kao građanin, kao običan građanin, ali i iz domena vaše struke kao profesora prava i kao profesora koji se bavi istorijom u sklopu prava. Pa šta su to protesti ranije donosili, zašto su nastajali i šta očekujete od ovih koji su sada aktuelni? Pa, kao građanin mogu samo da konstatujem da razloga za proteste građana ima na pretek. I iz ugla tih razloga protesti su opravdani. S tim što čitav niz tih razloga nije usko vezan za period vladavine Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, već ti razlozi za proteste, odnosno problemi u organizaciji srpske države, koji najdirektnije pogađaju naše građane, sežu daleko u prošlost. Tako da je zapravo režim Aleksandra Vučića samo metastaza jednog naopakog pravnog, političkog, ekonomskog poretka koji je začet ne samo 2000. nego i pre toga. Tako da razloga, kažem, opravdanih razloga za protest ima koliko hoćete, mogu da navedem bezbroj od, na primer, izvršitelja. Država je privatizovala funkciju izvršitelja, dakle odrekla se monopola u sferi izvršnog postupka i umjesto kao ranije da to rade sudski organi, jer je reč o sudskom postupku, vanparničnom postupku, ona je ovo javno ovlašćenje prenela na privatna lica i svedoci smo čitavog niza zloupotreba od strane izvršitelja, što najdirektnije pogađa građane, jer pogađa njihovo pravo na svojinu, njihovo pravo na privatnost, na zaštitu doma, jer Englezi su još u 18. veku skovali kovanicu da je čovekov dom njegov zamak. A danas imamo slučajeve, ja bar znam makar za jedan slučaj, a skoro je jedan niški advokat naveo čitav niz zloupotreba koje protivno zakonu o izvršnom postupku rade izvršitelji. Ja, na primjer, znam primer da je izvršna isprava glasila na jedno lice, stan se vodio na drugo lice, izvršna isprava je, dakle, izvršni dužnik je bila kćerka vlasnika stana, koja je u tom trenutku bila u inostranstvu, vlasnik stana nije bio u stanu i izvršitelji su hteli zajedno sa upravnikom da provale u stan i da izvrše popis stvari. Sreća, upravnik je bio čovek i pismen i racionalan, pa je sprečio izvršitelja da izvrše upad i da time ugroze i pravo na privatnost i zaštitu, ovo što su Englezi govorili, doma kao zamka, jer kako je rekao jedan čuveni engleski premijer Pitt Stariji u 18. veku, i kuća siromaha, koliba njegova, uživa zaštitu. I kroz kolibu siromaha mogu da prolaze vetrovi i kiše, ali ne može protivpravno kraljeva sila. U današnjoj Srbiji mi vidimo da izvršitelji mogu u taj zamak da uđu. Popisuju i stvari koje ne bi smele da se popisuju, oduzimaju stvari koje ne bi smele da se oduzimaju kao stvari za koje je lice lično vezano, bez obzira da li se radi o umetničkoj slici koju je dobio na poklon od rođaka i tako dalje. Oduzima se i ogrev i šporeti, što ne bi smelo. Dakle, imamo, eto, tu problem sa zaštitom prava svojine i prava na privatnost. Imamo čitav niz
zloupotreba kada je u pitanju primjena zakona o zaštiti ravnopravnosti, zbog navodnog diskriminatorskog ponašanja koje je utvrdio poverenik za zaštitu ravnopravnosti, a iz prakse se pokazalo da je zapravo poverenik za zaštitu ravnopravnosti izvor diskriminacije u Srbiji. Ta žena je povela zbog zaštite nekakvih manjinskih grupa kao što je LGBT populacija i radi zaštite norme o obaveznoj vakcinaciji, postupke protiv čitavog niza poznatih srpskih intelektualaca, profesora Branislava Ristivojevića, dekana Novosadskog pravnog fakulteta, jer se suprotstavio obaveznoj vakcinaciji, jer se suprotstavio paketićima takozvanim obrazovnim za seksualno vaspitanje koje je Incest Trauma Centar forsirao preko Ministarstva prosvete. Taj isti poverenik je pokrenuo postupak da utvrdi da je učinio diskriminatorski čin i, kao i u slučaju profesora Ristivojevića, opomenula ga javnom opomenom protiv Miše Đurkovića, direktora Instituta za evropske studije. Jedan od žrtava nezakonitog postupanja i protivustavnog postupanja poverenika je dr. Vladimir Dimitrijević, poznati pravoslavni publicista iz Čačka. Kažem protivustavno, zato što Ustav prvo ne zna kategoriju roda, drugo, Zakon o ravnopravnosti je uveo takav postupak kakav je samo postojao u rimokatoličkoj inkviziciji, gde na osnovu dokaza prima facie, na prvi pogled, koje učini izvesnim onaj koji podnosi pritužbu, na primjer LGBT udruženje, poverenik za ravnopravnost prenosi u upravnom postupku pred njim teret dokazivanja na lice koje je optuženo u tom postupku. To je jedinstven slučaj da u Srbiji, dakle, u Srbiji koja teži evropskim vrednostima, lice koje je optuženo za diskriminaciju dokazuje negativnu činjenicu, da nije izvršilo diskriminaciju. U pravu se dokazuju samo pozitivne činjenice. Naravno, da bi se znatno otežala pozicija optuženih za diskriminaciju, to je zbog toga uvedeno, takav nakaradan postupak, i mi imamo čitav niz, dakle, ljudi koji su žrtve takvog postupka. Potom, u ovoj Srbiji je ograničeno pravo, Ustavom zagarantovano, na slobodu naučnog i umetničkog rada. Kako je ograničeno? Ograničeno inkriminisanjem krivičnog dela koje je prošle ili pretprošle godine uvedeno u Krivični zakonik Republike Srbije, zabrana negiranja genocida. Jedno je presuđena stvar, sudska istina, čak i od tog lažnog suda u Hagu, a drugo je naučna istina. Naučna istina ne može da se svede u granice presuđene stvari, u granice pravosudne istine. Pravosudna istina je ograničena istina, ograničena mogućnostima dokaznog postupka, raspoloživim dokazima u jednom trenutku i tako dalje. I vi, uvodeći krivično delo zabrane, umanjivanja, genocida, vi sprečavate naučno-istraživački rad, pribavljanje novih dokaza koji će izneti neke nove činjenice. Vi hoćete da jednu oktroisanu sudsku istinu, i to od jednog lažnog suda kakav je tribunal u Hagu, ili i od domaćih sudova, da je krivično pravno zaštitite, da je oktroišete i da time sprečite da se ta pravosudna istina naučno preispituje. Dakle, na udaru je naučna sloboda. Dakle, čitav niz razloga je u ovoj zemlji, da ne pričamo o nakaradnim raspodelama plata u javnom sektoru, o bespravljenosti, dolazim iz sveta obrazovanja, na primer, obrazovnog sektora, toga kako nikada ovde neće zaživeti platni razredi, to je naravno manipulacija, da ne govorimo o tome da postoji diskriminacija u privredi, da strani investitori su privilegovani u odnosu na domaća mala i srednja preduzeća, i to su privilegovani putem naših para. S druge strane, mi kao poreski obveznici nemamo mogućnosti da izvršimo uvid ni u jedan ugovor sa stranim investitorima koji dolaze ne samo iz Turske, iz Azije, nego dolaze iz evropskih zemalja koje slove za
demokratske zemlje na čije pravne sisteme mi treba da se ugledamo. Znači, postoji čitav niz razloga zbog kojih građani u ovoj zemlji su s pravom nezadovoljni. Da ne pričamo o tome da su na najviše državne funkcije došla potpuno nesposobna lica koja nisu imala nikakve profesionalne karijere, lica koja ne znaju šta im je posao. Kao pre neki dan ministarka pravde, koja očigledno ne zna šta je njen posao, komentariše izjave nekakvih lica i daje preporuke tužilaštvima. Ministarka pravde daje preporuku nezavisnom tužilaštvu da li treba da pokrene postupak protiv nekakvog glumca za krivično delo uznemiravanja polne slobode i tako da, protiv polnih sloboda. Kao što i predsjednik Republike sa mesta predsjednika Republike komentariše da li ima mesto podizanju optužnice ili ne. On, kao nazovi najbolji pravnik, možda je neko želeo njegovo pravničko mišljenje. Ne zna da je po važećem ZKP-u postoji tužilačka istraga i da je jedino tužilaštvo odgovorno za istragu. Dakle, čitav niz razloga. Građani su naravno nezadovoljni zbog toga što dok najbolja deca koja su regularno završila fakultete, državne fakultete, ne mogu da nađu posao i odlaze u inostranstvo. Kod nas se trenutno događa ne samo demografska kriza u pogledu niskog nataliteta, nego u vidu velike seobe intelektualno i biološki najznačajnijeg dela ovog naroda. I to nikome ne smeta, već se ovde vrši, kada je u pitanju politika zapošljavanja, negativna selekcija, zapošljavaju se lica koja su politički podobna, stranački podobna, a ne koja su najbolja. I jasno je, kažem još jednom, da ima čitav niz razloga, a kao pravnik i kao neko ko je profesor na pravnom fakultetu, naravno da sam uvek na strani onih koji traže slobodu izbora, jer u Srbiji ne samo danas, već i čitavih godina unazad, da ne ograničamo te godine, mogu reći u stvari od uvođenja višestranačja 1990. godine, nikada nisu postojali uslovi za slobodne izbore. Iz nekoliko razloga. Zbog neažurnih biračkih spiskova, zbog nepostojanja slobode medija, zbog nejednakog pristupa svih nepolitičkih stranaka, nego različitih mišljenja, političkih, različitih društvenih mišljenja, različitih društvenih grupa medijima, pre svega javnom servisu koji se finansira iz para poreskih obveznika. Potom ne postoji valjana zakonska regulativa kada je u pitanju kontrola biračkog procesa, mogućnost manipulacija, slikanja, duplih listića, loš način brojanja listića i tako dalje. Dakle, ne postoje garantije za slobodne izbore, ali pre svega sloboda medija. Jer, kako je davno to konstatovao još poznati nemački pravnik i teoretičar 20. godina prošlog veka, Karl Schmitt, suština, srž parlamentarizma jeste javna diskusija. Javna diskusija ne samo u trenutku kada se sprovode izbori, nego kontinuirana, stalna javna diskusija u zemlji. Javna diskusija između stranaka i različitih društvenih grupa. Mogućnosti za javnu diskusiju. A javna diskusija jeste mogućnost koja se daje pojedincu, članu neke grupe, članu političke stranke, da ubedi, da uveri u istinitost svojih stavova biračko telo i svoje političke protivnike. Ovde zaista postoji ono što je Karl Schmitt nazivao ozbiljnom krizom parlamentarizma, odsustvo javne diskusije. Kada nema javne diskusije, onda
zaista prisustujemo ozbiljnoj krizi parlamentarizma. A javne diskusije nema, ne samo zbog toga što nema zagarantovane minutaže u medijima za političke stranke, tako ne treba stvari banalizovati. To čak i imamo u vreme izborne kampanje. To čak imamo u vreme izbora. Ovde ne postoje preduslovi za javnu diskusiju iz mnogih razloga. Prvo, u zemlji se kontinuirano od početka 90. godina vodi politika podilaženja najnižim ljudskim strastima. Politika podilaženja biračkom telu u najgorim njegovim prohtevima, zahtevima. Dakle, ovde oni koji su javni delatnici, političari, profesori univerziteta, analitičari, oni idu niz dlaku biračkom telu, umesto da biračko telo koje je izašlo iz jednog jednopartijskog sistema politički obrazuju i vaspitaju. Potom, mi nemamo kulturnu politiku, mi imamo zapravo antikulturnu politiku. Dakle, kod nas se 30 godina kontinuirano urušava moralni sistem naroda, njegove moralne i kulturne vrednosti. Mi nemamo nacionalnu kulturnu politiku. Mi zapravo ovde prisustvujemo iz godine u godinu snižavanju nivoa, drastičnom snižavanju nivoa kulture. U takvim uslovima je nemoguća ozbiljna politička debata. Da li vi možete da imate ozbiljnu političku debatu u zemlji gde vam je zvezda nekakav Rasta ili gde su vam zvezde youtuberi? To je doduše i globalni problem. Globalni problem koji zaista postavlja pitanje da li je parlamentarizam danas moguć i kakav. Dakle, sa snižavanjem, namernim snižavanjem kulturnog nivoa nacije, mi u stvari ovde dobijamo uslove za uspostavljanje jednog ličnog režima, cezarističkog režima, koji nastaje tako što dobijemo ličnost koja podilazi tome što sam rekao najnižim strastima, prohtevima naroda. To nije ništa novo. To se desilo već, prvi cezarista u istoriji prava je bio Pizistrat još u 6. veku pre nove ere. Davao je jeftine kredite iz atinskog budžeta, atinskoj sirotinji, organizovao javne radove, samoranio se da bi pokazao kako je njegova vlast ugrožena i onda je tako od Demosa, dakle on nije uzurpirao, nego je od Demosa, potpuno sluđenog, dobio na tacni vlast, ne bi li on bio spasitelj Demosa. Posle iskustva sa Pizistratom tiranijom, Atinjani su shvatili da je jedini izlaz anonimna demokratija. Dakle, vladavina zakona, a ne ljudi. Ali, da bi biračko telo shvatilo razliku između vladavine zakona i vladavine ljudi, neophodno je, ne samo u trenutku izbora, nego pre toga, da mi imamo ozbiljnu kulturnu politiku, da se podiže nivo kulturnih potreba ljudi, da se moral kod ljudi podiže. Moral je preduslov ozbiljne politike. I onda mi možemo da dobijemo odgovornog birača koji odgovorno pristupa procesu izbora, koga je teško kupiti, koji ima unutrašnje načine da svoju slobodu koja mu je data, njegovo biračko pravo, da tu slobodu na najbolji način iskoristi za svoje potomke i za svoj narod. Dakle, zbog svih tih razloga, ja ne vidim da su, iako podržavam proteste koji bi trebali da dovedu do donošenja zakona koji će omogućiti fer i slobodne izbore, ja ne verujem da samo donošenje takvih zakona, i ukoliko do toga dođe, i izbornih zakona i zakona koji regulišu slobodu medija i tako dalje, i promena u REM-u i tako, da je to dovoljno. Nama treba drugačija obrazovna, drugačija kulturna politika,
Nama zapravo treba suverenistička i kulturna i obrazovna politika. Ona politika koja će da ima u vidu pre svega ono što je najbolje za srpski narod, ne podilazeći trenutnom nivou njegovih duhovnih potreba, nego podižući, vaspitavajući taj narod. To je dugotrajan proces. Na tom procesu promena normative jeste početak, ali ne dovoljni početak. Malo pre ste pomenuli da se ministarka Nela Kuburović, ministarka pravde, obratila, odnosno apelovala na tužilaštvo da sprovede neki proces protiv glumca, nije bitno sada. Ali što mislite, a pomenuli ste i to koliko je kod nas prisutno višestranačje i parlamentarizam kao takav, znači 30 godina, koliko mislite da su ljudi procentualno upoznati sa tim, koliko su, ako mogu tako da kažem, parlamentarno pismeni, mi višestranačje živimo nekoliko decenija, i koliko ljudi zna da recimo ministarka ne bi tako smela i da to nije njena dužnost da se obraća, ili predsjednik države. Koliko je srpski glasač kada izađe na izbore zaista upoznat šta znači parlamentarizam i šta znači višestranačje, ili smo i dalje u posljedicama jednopartijskog sistema? To je davno još tom temom se bavio, ja mislim 1954. ruski emigrant, veliki pravnik i filozof Ivan Iljin, govoreći o formalnoj stvaralačkoj demokratiji, o uslovima stvaralačke demokratije. I on je tada još 50. godina iz Švajcarske rekao da pad komunizma, pad jednopartijskog sistema u Sovjetskom savezu i obnova višepartijske ruske države, višepartijskog sistema u Rusiji, neće uspostaviti stvaralačku demokratiju. Jer onaj koji je izašao iz komunizma, gde je njegov politički angažman potpuno bio pod kontrolom partije, gde je on stalno bio politički maloletan, gde je on ekonomski bio maloletan, jer on nije bio sposoban da se sam stara o sebi. I mi, nažalost, danas imamo masu lica koja ne samo da su politički nepismena, nego koja nisu ni ekonomski sposobna da se staraju o sebi. Šta su ovi mladi kadrovici u političkim partijama nego lica nesposobna da žive o svom krugu i ruvu, već traže uhlebljenje. To su naslednici... Mislite da je možda to prešlo sa njihovih roditelja? Sigurno. Dakle, to su lica koja nisu spremna se uhvati u koštac sa životom. Niti ovde, niti u inostranstvu, niti bilo gde. To su lica koja nisu sposobna da pošteno žive samostalno od svog rada. A primer im daju oni koji su ceo vek bili samo političari. Ali, izvinite što se prekidam, ali koji, ja mislim, i ne vide ništa sporno u tome da budu u... I ne vide, naravno. Dakle, da bi vi imali valjanog birača, on mora da je politički pismen, on mora da ima ono što je Iljin nazivao umećem slobode, da sebe samoograniči, da ne koristi svoju slobodu za zadovoljenje svojih najnižih strasti i da zaboravi na svoju zajednicu, na one druge koji žive s njim. Mi često čujemo od naših političara, ja to mogu. Pitanje da li može kada je u pitanju normativa, ali čak i da može, da li je na korist. I potom ovo, dakle, mi da bi imali valjanog birača, on zaista mora da bude sposoban da bude ekonomski samostalan. I to danas nemamo. Dakle, to su sve i politička pismenost, naravno, i odanost otadžbini. Odanost otadžbini je jedan od uslova, jer birač u parlamentarizmu i poslanik koga on izabere i političar i tako dalje, on lako, ako je protuva, ako je nitkov, ako je čovek koji ne ume da se moralno samo obvaveže, ako nema pravne svesti, može lako da postane, kao što imamo čitav niz dokaza poslednjih godina, da postane pijun u rukama stranih obaveštajnih službi radeći protiv svoje sopstvene otadžbine. Dakle, parlamentarni sistem je verovatno najbolji sistem, ali samo ukoliko postoje preduslovi. Ja nikad ne krivim birače zbog političke nepismenosti.
krivi su naši političari. Jer posljednjih 30 godina višepartijskog sistema nisu koristili, jer su podilazili, išli niz dlaku u biračkom telu, lagali ga, zaluđivali. Nisu koristili da politički opismene to biračko telo. Evo i danas vi vidite da čak i oni pitanje koliko su pravno i politički pismeni. Organizatori protesta u Beogradu, vidim, izneli su zahtev da Aleksandar Vučić podnese ostavku, posle toga, to su njihovi ciljevi, posle toga se formira prelazna vlada koja će po novoj zakonskoj regulativi, u uslovima slobode medija i tako dalje, raspisati fer i slobodne izbore. Gledano iz ugla Ustava Republike Srbije, ostavka predsjednika Republike nema nikakve veze sa uspostavljanjem prelazne vlade. To su potpuno dva odvojena organa. Prvo, šta ako predsjednik Republike ne želi da podnese ostavku? Drugo, pad predsjednika Republike putem lične ostavke samo znači obavezu predsjednika Narodne skupštine da u roku od 3 mjeseca raspiše izbore za predsjednika Republike. To ne znači pad vlade. Dakle, plašim se da oni koji su to sastavljali ili je njima mutna predstava ili dovode birače u mutnu predstavu. I tu je pravi trenutak da kažem, kao neko ko je odgovoran za javnu reč, dakle, podržavam proteste koji će dovesti do stvaranja pre svega normativnih uslova za slobodne izbore. Ali sam uvek bio protiv nasilne revolucionarne smene vlasti. Plašim se da ovakav zahtev, dakle, ovakva agenda organizatora, ovakav plan da ide prvo lična ostavka Aleksandra Vučića, a onda uspostavljanje prelazne vlade, ne znači ništa do uvođenja Srbije u vanredno stanje. Jer uspostavljanje prelazne vlade ne može da se dogodi bez nasilnog uklanjanja, čak i vlade koja je u ostavci. Jer vlada može da podnese ostavku, ali u tehničkom mandatu do izbora nove vlade ili raspisivanja izbora. Dakle, plašim se da ovako nejasni koraci prvo ne koriste ni samoj opoziciji. Aleksandar Vučić dobija prostor, posebno s obzirom na aktuelne događaje u Venecueli, da opoziciju koja ovako trapavo izlazi sa takvim svojim ciljevima, umesto da jasno kaže mi se borimo za pravnu državu, zato što je Aleksandar Vučić zaista najdrastičniji primer negacije pravne države. Dakle, ono što on radi nije radio niko od njegovih prethodnika. Iako su mnogi urušavali pravnu državu, od Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića i nadalje, bilo sa mesta premijera, predsjednika i tako da, ali niko drastično kao Aleksandar Vučić. Zapravo, on se ruga pravnoj državi time što je predsjednik stranke i predsjednik Republike, što je protivno Ustavu, jer po Ustavu predsjednik Republike mora da bude nadstranačka ličnost koja otelotvoruje nacionalno i državno jedinstvo. A on nastupa kao stranačka ličnost i time prvo protivustavno vrši funkciju, a drugo stvara uslove za građanski rat u Srbiji. I umesto da opozicija u svojim koracima jasno definiše sebe kao branioca pravne države, ovim dolazi u ćorsokak i sebe dovodi u poziciju da je Aleksandar Vučić optuži da je ona pion u rukama zapadnih obaveštajnih službi, kao što je to opozicija u Venecueli i da tako želi da dođe do vlasti putem ulica. Vaše kolege, to su prvo učinili profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu, a evo najnovija informacija i neki profesori Pravnog
fakulteta, sa Pravnog fakulteta u Beogradu su potpisali podršku za ove proteste. Malo pre sam čitala obrazloženje profesora, vaših kolega sa Pravnog fakulteta, pa me zanima, vi predajete na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, pa da li možda očekujete da će se neki od vaših kolega ili kolega sa Niškog Pravnog fakulteta pridružiti? I što uopšte mislite o tome što je ta... Što se tiče tog pisma podrške grupe profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, mislim da je tekst izuzetno valjano sastavljen, da u većini potpisnici jesu zaista ozbiljni pravnici, ozbiljni univerzitetski profesori. Za neke se može reći da su potpuno nedosledni, za i manji broj njih, kao što je profesor Marija Draškić, koja sada protestuje protiv urušavanja pravne države i protiv Aleksandra Vučića, ali je kao sudija Ustavnog suda glasala za to da je Briselski sporazum politički akt. Dakle, ja zaista kroz taj tekst, kažem, vidim da su kolege sa Beogradskog pravnog fakulteta izgleda bile vođene onim čime sam vođen i ja kad kažem da razumem proteste i na neki način dajem podršku. Dakle, oni su jasno precizirali, naveli u čemu se ogleda protivustavno ponašanje Aleksandra Vučića pre svega i kršenje pre svega načela podele vlasti, što bi bar moralo njemu kao nekada najboljem studentu Pravnog fakulteta, kako kaže, a ne stoji, pošto je reč o čoveku iz moje generacije, da bude jasno. Dakle, to je osnovno, podela vlasti. Dakle, on uzurpira i ono što pripada sudovima i tužilaštvima i ono što pripada vladi i tako dalje. Što se tiče drugih pravnih fakulteta i uopšte fakulteta, ne znam uopšte kojim kanalima idu ta pisma podrške, kako kreću te inicijative i tako dalje. Šta će biti, ne znam, kažem... A koliko mislite da je značajno što su se potpisali, što su intelektualci, univerzitetski profesori podržali takav protest? Mislite li da će dati to protestima na težini? Da li će zbog toga postati ozbiljniji? Da li će... Kako to... Često čujemo da je intelektualna elita ta koja bi morala da kažemo tako, da potegne. U zemlji kojoj je ideal tipski obrazac vladanja ono što Palma radi u Jagodini, gde deli pare iz budžeta kako se njemu prohte, ponižava te ljude koji nisu svesni svog poniženja kroz pitanja koliko koštaju lekovi, 2000, pa dajte gospođi 3000 da ima šta da jede. U takvoj zemlji plašim se da intelektualci ama baš ništa ne znači. Intelektualci zapravo mogu da budu zloupotrebljeni i kupljeni, ali da njihov glas bude odlučujući, teško. I uostalom, zato su krivi i sami intelektualci. Pošto najveći broj naših intelektualaca je, kao i najveći broj naših običnih građana, pristao da od vlastodržaca ovih ili onih bude kupljen. Građane možemo zbog toga moralno da osudimo, a intelektualce moramo i moralno i profesionalno. Neko ko predaje na fakultetu, na univerzitetu, a univerzitet uživa autonomiju, on je obavezan da bude slobodan. A slobodan znači da bude moralan i da bude nepotkupljiv. Jer, kako kaže kolega Vladušić, autonomija univerzitetu data u vreme renesanse da bi se na univerzitetu gajio jedan diskurs kakav ne postoji drugde u javnosti i da zbog toga profesori univerziteta ne budu progonjeni. Autonomija univerziteta vam je nešto što i poslanički imunitet. Ako profesori univerziteta su obične sluge vlasti
i ponavljaju floskule vlasti ili su kupljeni preko raznoraznih projekata kroz učešće kroz razne fondacije, stipendije i tako dalje, belosvetskih raznih organizacija, Fulbrightovi stipendisti i tako dalje, postavlja se pitanje, dakle, ne samo u odnosu na našu vladalačku elitu, nego i tu vlastodržačku pseudoelitu na globalnom nivou, kao što se pokazalo za 68-aške intelektualce da nisu nikakvi nezavisni levičari intelektualci, već da su sluge globalnog kapitala. To se dosta puta pokazalo. To se pokazalo više puta. Tako da, da li naš intelektualac može da uživa bilo kakvo poštovanje u narodu? Ako je narodu jasno da on može da bude kupljen, da može da bude kupljen za 200 evra na ispitu, da može da proda diplomu, da da lažni doktorat Siniši Malom, da da lažni doktorat Šapiću, da pristane da mu kolege budu plagijatori. I kakvo onda opravdanje za autonomiju univerziteta? Kao i kakvo opravdanje za poslanički imunitet? Ako se poslanik trese pred ministrom, umesto da poslanik trese ministra, ja studentima stalno govorim o tome, nije zadatak poslanika da bude pristojan, nego da se verbalno obračunava sa ministrom, jer time vrši osnovnu i to prvobitno, generički gledano, istorijski gledano prvobitnu funkciju parlamenta. Nije prvobitna funkcija parlamenta zakonodavna. On je dobio kasnije. Kod Engleza prva funkcija parlamenta je bila kontrolna. Još sa Magna Cartom da kontrolišu kralja kako troši pare. 13. vek. Zakonodavno su dobili tek u 15. Dakle, poslanički imunitet je dat poslanicima da oni ne bi strepeli od toga da ne budu gonjeni zbog uvrede i klevete. Da bi na efikasan način, bez straha, vršili kontrolu izvršne vlasti. A kod nas, poslanici su se pretvorili u sluge ministara. Još je Cavour govorio da razlika između ministra u apsolutnoj monarhiji i ministra u ustavnoj monarhiji, što ministar u apsolutnoj monarhiji zapoveda, a ministar u ustavnoj monarhiji mora da uverava. Kod nas ministar zapoveda, kao u apsolutnoj monarhiji. Zato su krivi poslanici. Kao što su intelektualci krivi sami, profesori univerziteta sami, zašto narod ima takav odnos prema njima. Nedavno je predsjednik Rusije posetio Srbiju i tom prilikom smo čuli, odnosno on je podsjetio namjerno sam iskoristila reč podsjetio na rezoluciju 1244 koju mi u posljednje vreme sve ređe čujemo. Ali ono što još ređe čujemo je i pitanje 1000 vojnika i policajaca koji prema toj rezoluciji mogu da budu smešteni na Kosovu i Metohiji. Nisam sigurna, ali ja mislim da nikada nisam od nekog našeg političara, pogotovo onog sa vlasti, čula da je postavio pitanje, odnosno da je možda i inicirao odlazak 1000 srpskih vojnika i policajaca. I to je sada uradio Vladimir Putin prilikom posete Beogradu. Šta mislite, on je to postavio, ako se ne varam, u formi pitanja i kome je upućeno pitanje zašto na Kosovu i Metohiji nema onoga što je tom rezolucijom koja je još uvek na snazi definisano i omogućeno? Mislim da sve što je Vladimir Putin govorio u Beogradu bilo je upućeno na dve adrese. Prvo, sam dolazak Vladimira Putina u Srbiju jeste u stvari poruka Zapadu da se Rusija nije odrekla uticaja na Balkanu, tačnije rečeno u srpskim zemljama. Jer ne zaboravimo da je Putin u Beogradu, pored razgovora sa rukovodstvom Srbije, imao razgovore sa Miloradom Dodikom, predstavnicima Srba iz Crne Gore i iz Makedonije. Dakle, poruka je upućena jasno Briselu i Vašingtonu, ali je istovremeno nam u mnogim stvarima poruka upućena i Beogradu. Ono što je i nama poznato, sigurno je dobro poznato
valjano obaveštenim krugovima oko Putina i samom Putinu. Da se Beograd, kako je to rekao Tomislav Nikolić jednom prilikom, sam odrekao od toga da neće nikada međunarodne krugove pitati i od njih zahtevati povratak 1000 vojnika i policajaca kojim pripada po rezoluciji 1244. Dakle, Beograd, kako kaže Tomislav Nikolić, je odustao da zahteva to što mu pripada po rezoluciji 1244. I Vladimir Putin je očigledno vlasti u Beogradu podsjetio na ono što im pripada, a što su oni, čega su se oni dobrovoljno odrekli kako ne bi, kako bi u stvari ispunjavali zahteve onih koji su ih doveli na vlast. Jer ne zaboravimo, Srpsku naprednu stranku, Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića na vlast je doveo Miki Rakić i Boris Tadić i američka ambasada. To je jasno. Oni su učestvovali u upravljanju Srpske napredne stranke. I oni su se tada obavezali, i zato je danas Vučić uspaničen, jer nije u potpunosti izvršio sve obaveze, obavezali između ostalog i da ćute o rezoluciji 1244 i da ponište sve elemente suverenosti na Kosovu i Metohiji. Ono što su započeli Boris Tadić, Vuk Jeremić, Borko Stefanović, ali ili nisu imali dovoljno kuraži, ili su imali nekakvih kočnica, nisu završili, to je okončao, završio sa briselskim sporazumima Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. On danas protestuje protiv taksi. Takozvano Kosovo je uvelo takse kao simbol suverenosti na čitavoj teritoriji od Leposavića do Kačanika, da pokažu kako oni kontrolišu carinski granični prostor. A ko im je izručio granični prostor na severu Kosova? Pa Aleksandar Vučić briselskim sporazumom. Pre toga na Jarinju nije postojala carina, nikakva granica. On danas govori o jedinicama ROSU. Pa jedinice ROSU je on doveo na sever Kosova. On je takozvane državne organe Separatističke Republike Kosovo doveo na sever Kosova. On je uništio državne organe Republike Srbije, lokalne samouprave. On je uništio zajednicu srpskih opština koja je postojala. Ja sam u to vreme bio član Pravno-političkog saveta zajednice srpskih opština Kosova i Metohije koje su činili odbornici raspuštenih skupština opština i odlično znam tadašnju situaciju. Inače, u Pravno-političkom savetu se zaista, ja sam imao čast da budem na tom mestu, okupili neki od najvećih srpskih pravnika, od profesora Ratka Markovića, profesora Ivoševića, onda nas mlađih, Branko Pavlović, ja i tako dalje. I zaista smo bili svedoci brutalnog obračuna Aleksandra Vučića sa državnim organima Republike Srbije na severu Kosova. On ih je ukinuo, on je ukinuo sudove, ukinuo je civilnu zaštitu, doveo šiptarske carinike, doveo šiptarske organe vlasti i usto obračunao se na najbrutalniji način sa građanima na severu Kosova. Jer prvo je sproveden referendum na severu Kosova, na kome su odbačeni 2012. godine briselski sporazumi. 2013. godine na prvim šiptarskim izborima bojkot je bio 99,9%. A onda je Bojkot Srba. Bojkot Srba, da, šiptarskih izbora. A onda je pred kraj izbornog dana Aleksandar Vučić napravio incident, doveo prerušene žandarme na čelu sa generalom Dikićem, ubacio ih je na sever Kosova, tačno znam i kafanu koje su spavali u selu Žerovnica, napravio incident da bi dobio osnov za ponavljanje izbora, za pravljenje onoga što će biti monstruozna srpska lista koja daje podršku
zlikovcu, monstrumu, Haradinaju, bez čijih glasova ne bi Haradinaj mogao da bude izabran za premijera. Dakle, ne samo da se obračunao sa državom Srbijom, Aleksandar Vučić se na najbrutalniji način, izvršavajući naloge Zapada, obračunao sa ljudima na severu Kosova. I onda je uspostavio te polukriminalne strukture. Severna Mitrovica je od jednog herojskog rada, koga su predvodili dr. Marko Jakšić i Slaviša Ristić i tako dalje, postao Palermo u malom. Kome to odgovara? Naravno da odgovara Šiptarima i Zapadu, jer smo dobili nestabilnu situaciju. Od grada koji je bio potvrda postojanja države Srbije i njenog poretka, mi smo dobili grad potpunog besporedka. Kako komentarišete nove kaznene mere za najteža krivična dela koje je opet najavio predsjednik Vučić, iako ćete, verujem, pre svega reći da ni za to nije bio nadležan? Naravno, nije nadležan. Prvo, zakonodavna inicijativa ne pripada predsjedniku Vučiću. Predlagač zakona može da bude vlada ili određen broj narodnih poslanika. Zakonodavnu vlast vrši Narodna skupština. Tako da Aleksandar Vučić je pričao o nečemu što ne spada u njegovu nadležnost, ali nije on ni ozbiljno pričao o tome, kao što u ovoj zemlji nije do kraja doveden sa pravosnažnim presudama i oduzimanjem imovine stečene krivičnim delom ni jedan od najavljivanih postupaka. I čuvena afera Indeks je u pogledu nekih krivičnih dela zastarela, u pogledu nekih nije, i tu je Aleksandar Vučić doveo u zabludu građane, poreske obveznike Srbije, rekavši da je afera će zastareti zbog toga što je loš zakon o krivičnom postupku, a onda će optuživati njega. Prvo, time što je poslao poruku da je sudski postupak u aferi Indeks u potpunosti zastareo, on obmanjuje građane i time zapravo šalje optuženima poruku da je na njihovoj strani. A drugo, kažem, nije stvar u zakonu o krivičnom postupku. Kod većeg broja ovih krivičnih dela stvar je u tužiocima. I mi jesmo zaista dobili problematičan zakon o krivičnom postupku, zato što imamo u potpunosti tužilačku istragu koju ne može ni oštećeni ni sudija da kontroliše i tako dalje. Ali krivica je na tužilaštvu, posebno da kao u aferi Indeks postoje jasni dokazi. Zakon o krivičnom postupku je zapravo najbolji pokazatelj da je u ovoj zemlji, i ne samo zakon o krivičnom postupku, zakon o visokom obrazovanju, čitav niz zakona. O radu možda. Zakon o radu. Malo pre pominjani zakon o zabrani diskriminacije, tako dalje, o zaštiti ravnopravnosti. Pokazuje da je Srbija kolonija. Ja to ozbiljno kažem. Ozbiljno imam čitav niz argumenata. Zašto? Zato što zakonodavnu funkciju, a zakoni su ključni, u okviru zakona se kreće izvršna i sudska vlast, vrši Narodna skupština na način da ona ne izvršava naloge birača, ne donosi zakone koji su potrebni građanima Srbije i po našoj meri, nego prepisuje i donosi one zakone koji su potrebni Evropskoj uniji. Zakon o izvršiteljima je najbolji dokaz da je on donet u interesu velikih stranih kompanija, koje treba na najjednostavniji, a bezzakonit način. Dakle, vi u izvršnom postupku vi možete da pokrenete parnični postupak, tako dalje, ali u izvršnom postupku žalba ne zadržava izvršenje. Nema zadržavanja izvršenja. Dok neko dokaže da je izvršni postupak sproveden na nezakoniti način, njemu ode imovina. A zašto je uveden takav postupak? U interesu stranih kompanija. Da bi na najjednostavniji i brz način,
a ne vodeći računa ni o pravdi, ni o pravičnosti, bili obezbeđeni njihovi interesi. Dakle, u ovoj zemlji je sve u interesu stranaca. Zato smo mi kolonija. Zakon o zaštiti ravnopravnosti je zakon koji je donet po nalogu Brisela, protiv Ustava, jer kategoriju roda ne poznaje Ustav Republike Srbije. I kaže zakon o krivičnom postupku. Mi smo imali dobar krivični postupak, po nalogu Evropske unije donet taj zakon. Sada društvo sudija ulaže nadu da će Venecijanska komisija sprečiti da se amandmanima promeni Ustav Republike Srbije u pogledu pravosuđa, vodeći računa o demokratskim vrednostima i tako dalje. Ma neće Venecijanska komisija ništa reći kada je u pitanju poslednji predlog amandmana na Ustav Republike Srbije. Ali kada je u pitanju nezavisnost sudske grane vlasti, društvo sudija zanemaruje dve ključne stvari. Ili ih pominje, ali ja to nisam primetio. Prvo, loše pravničko obrazovanje. Mi dobijamo sudije koje su završile nekakve privatne fakultete koje nemaju procesne predmete. Imate pravne fakultete bez procesnih predmeta. Da ne pričamo o prodatim, kupljenim diplomama. To bi bilo kao da na medicini možda nemaju anatomiju ili tako Dakle, nešto. tu se već formira nezavisni ili zavisni sudija u pravničkom obrazovanju. A potom, ako im prođe predlog sa Pravosudnom akademijom, to je filter koji će vlast dobiti, mogućnost vlast će dobiti, jer na sudske funkcije mogu da prođu samo lica koja završe Pravosudnu akademiju, a ko će da upiše Pravosudnu akademiju, o tome će odlučivati izvršna vlast. Dakle, to je još jedan filter. Ali sudska nezavisnost, ponavljam, je najdublje povezana sa kvalitetnim pravničkim obrazovanjem. Jer ono što nas korumpira, to su naše potrebe. Danas, nažalost, većina sudija ima potrebe koje imaju pevaljke, pevači, kao što i moje kolege profesora univerziteta. Nekada u komunizmu mi nismo imali sudsku nezavisnost, ali smo imali sudije koji su bili ljudi od autoriteta, lično nezavisni. Zašto? Zato što njihove potrebe nisu bile skupa putovanja, jahte i tako dalje. Čovek se korumpira kroz potrebe. Mi danas imamo takozvanu elitu koja ima potrebe, koja ima i Ceca Veličkovića. Vi i ja smo razgovarali već na temu novog potencijalnog Ustava Republike Srbije, pre možda čak i 2 godine, malo pa se ta tema opet provuče i pre nekoliko dana, mislim baš već pominjana ministarka pravde opet nagoveštavala promenu Ustava. Pa očekujete li da će Srbija u skorije vreme dobiti nov Ustav i kakav bi on mogao da bude? Pa ja mislim da će oni ići na parcijalnu promenu i da će se zaista prvo promeniti ove odredbe koje se tiču izbora sudija, ali plašim se da one ništa dobro neće doneti. Pre svega imam u vidu Pravosudnu akademiju, koja zapravo poništava prethodno pravno obrazovanje. Kakva Pravosudna akademija ako ste vi završili pravni fakultet? I čemu onda pravosudni ispit? Kvaka je u tome što je Pravosudna akademija novi filter. A što se tiče drugih odredbi, pre svega oni koji se odnose na status Kosova i Metohije kao autonomne pokrajine u sastavu Republike Srbije, mislim da do tih promjena neće doći ukoliko ne dođe do zaključenja takozvanog sveobuhvatnog obavezujućeg sporazuma. A do zaključenja tog sporazuma će doći verovatno posle okončanih izbora. Dakle, Aleksandru Vučiću u ovoj situaciji treba sveži legitimitet, sveža podrška za konačno delo veleizdaje. I onda bi na osnovu tog sporazuma bile izvršene, odnosno izbačeno Kosovo i Metohija iz Ustava Republike Srbije, ali i tu je
muka Aleksandra Vučića i to ima veze sa Putinovom posetom, ali Aleksandar Vučić time nije sve muke otklonio, što je potpisao obavezujući sporazum, i nije izvršio naloge svojih gazda, jer treba još da ubedi Rusiju i Vladimira Putina da je u njenom interesu da u Savetu bezbednosti, kada Savet bezbednosti bude davao mišljenje Generalnoj skupštini o prijemu novog člana Ujedinjene nacije, Rusija ne stavi veto. To bi bio pravi pucanj ne u nogu, u glavu Ruske federacije. Zašto? Zato što je takozvano Kosovo prva država koja je nastala posle Drugog svjetskog rata na osnovu jednostrane vojne intervencije NATO pakta, nova država, protivno Povelji Ujedinjenih nacija, glavi 7 o kolektivnoj bezbednosti, i nekorišćenjem prava veta Rusija bi se odrekla mogućnosti da u postojećem međunarodnom poretku koji je nastao posle Drugog svjetskog rata na osnovu saglasnosti velikih sila koje su dobile pravo veta u takozvanom Jaltsko-Potsdamskom međunarodnom sistemu, kontroliše nastanak novih država i njihov ulazak u međunarodni poredak. Dakle, odricanjem od prava veta Rusija bi zapravo konvalidirala sve ono što se dogodilo 1999. godine i dala bi za pravo pre svega s Američkim državama da su jedina sila koja može unilateralno, mimo međunarodnog prava, da stvara nove države. Dakle, Aleksandar Vučić je na velikoj muci, njemu ne treba samo Putin radi predizborne kampanje, njemu on treba pre svega kao neko koga će da ubedi, a time da spasi svoju kožu i ono što je uzeo da bi došao na vlast, da ga ubedi da je u interesu Rusije da stavi veto. A za Rusiju bi to bio kraj kada je u pitanju Balkan, jer posle priznanja Kosova i ulasku u Ujedinjene nacije, Rusija gubi bilo kakav formalni instrument da utiče na politiku na Balkanu putem prava veta u Ujedinjenim nacijama, i ona bi bila isterana sa Balkana kao što je posle Berlinskog kongresa bila isterana kada je jedino mogla da nazdravi knezu Nikoli Petroviću. Sada ste možda i odgovorili onima koji stalno kažu da ne može i zašto bi nama Rusija stalno pomagala. Vi ste sad, ako sam vas dobro razumela, objasnili da je to i njihov interes. Naravno. Dosta ste pominjali u našem razgovoru sudije, pa bih ovo svoje pitanje počela sa citatom da sve sudije sude po zakoniku, a ne po strahu od carstva mi. Ali ta rečenica je stara dosta, iz 1349. To je Dušanov zakonik, a vi se njime bavite u vašoj novoj knjizi koju je izdala Catena Mundi, Dušanov zakonik u ruskom ogledalu. Onako malo čudnovat naziv, pa zanima me kakve veze imaju naš najrespektabilniji pravni dokument iz tog perioda, a verovatno i evropski i svetski ozbiljan spomenik pravni, istorijski, i Rusija. Pa eto, iza tog malo poetičnog naslova krije se pravno-istorijska studija čija je tema uporedna analiza sličnih odredaba u Dušanovom zakoniku. Lepo ste rekli, prvi deo je donet 1349. dopuna 1354. i ruskih pravnih spomenika, dva su debnika, Ivana III. Iz 1497. Ivana IV. Vasiljevića, poznatije kao grozni prvog ruskog cara iz 1550. i sabornog uloženija drugog Romanova na ruskom prestolu, Alekseja Mihajlovića iz 1649. Reč je o 3 ruske kodifikacije. Zašto sam upoređivao Dušanov zakonik sa ovim ruskim kodifikacijama i zašto sam tražio sličnosti u pojedinim odredbama koje se tiču vere, potom svojine i države. Jer su to 3 temeljna stuba
svake države, pa i srednjovekovne države, dakle, zaštita državne vlasti, odnosno vrhovne vlasti, zaštita svojine, to je privatna prava, i zaštita vere kao ideologije srednjovekovne države. Zašto sam se odlučio na takav poduhvat? Pa zato što mi znamo za markantan početak srpsko-ruskih srednjovekovnih veza. To je odlazak, putovanje zapravo, Savinog zakonopravila ili Krmčije iz Srbije preko Bugarske u Rusiju. U Rusiju je na zahtev ruskog mitropolita 1272. godine, kijevskog mitropolita Kirila II. Stiglo Savino zakonopravilo iz Bugarske, poslao je despot Svjatoslav, i to Savino zakonopravilo u vidu ruskog prepisa, takozvane Krmčije Rjazanske redakcije, postaće osnov, dakle, glavni izvor prava, ne možemo da kažemo ustav, ali glavni izvor prava, ne samo ruske crkve, već i ruske države, sve do reformi Petra Velikog. Dakle, Savino zakonopravilo je osnovni izvor prava ruske crkve i ruske države preko, 4 veka. I mi za tu markantni početak znamo. Znamo o kulturnim i duhovnim vezama između Srba i Rusa. Uostalom, o tome najbolje svedoči prvo Arhangelski sabor u Kremlju, koji je oslikan na ličnu inicijativu, čak je šemu za slikanje uradio sam car Ivan IV. Vasiljević Grozni, kod nas predstavljen kao terrible, nije, mislim, on je strašan bio za neprijatelje, a ne grozan, prljav, grazni, što bi rekli Rusi. Inače vrlo učen, imao je ogromnu biblioteku u kojoj se nalazila dela Cicerona, Polibija, Justinijanova kodifikacija i tako dalje. On je naložio da se Arhangelski sabor, u kome su sahranjeni svi Rurikovići, oslika tako što će blizu oltarskog dela biti oslikan Sveti knez Lazar, Sveti Sava i Stefan Nemanja, Sveti Simeon. A u njegovom letopisu jedna knjiga je posvećena dinastiji Nemanjića. To je letopis kojim se opisuje istorija sveta. Istorija sveta, otprilike, jedna knjiga je posvećena dinastiji Nemanjića, Kosovskom boju, Svetom Savi i tako dalje. Što govori o tim vezama. Mi nemamo podatak da je Dušanov zakonik otišao za Rusiju, bilo koji njegov prepis. Dakle, u Rusiji nije pronađen ni jedan prepis Dušanovog zakonika, ali posrednim putem ja sam zaista našao čitav niz sličnosti i ne samo to. Uporedna analiza Dušanovog zakonika i ruskih zakonika nam pomažu, pošto su ruski zakonici doneti kasnije, sačuvani su bolje i drugi neki izvori kako su se primenjivali u praksi i tako dalje, šta je služilo kao izvor za pisanje. I onda možemo neke nedoumice kada su u pitanju odredbe Dušanovog zakonika, o kojima ne znamo kako su se primenjivali u praksi, šta im je bio uzor i šta im je prethodilo, da upotpunimo tu sliku na osnovu obrnute ruske perspektive, pa, na primer, možemo da onda vidimo jedna od odredbi kako se kažnjava jeretički pop ili pop latinski. Mi ne znamo koja je to kazna, Dušanov zakonik upućuje na zakonik Svetih otaca, to je zapravo Krmčije, odnosno Savino zakonopravilo, ali pošto sličnu odredbu imamo kod Rusa, koja doduše ne sankcioniše preveravanje pravoslavnog Rusa od strane Latina, odnosno rimokatolika, nego muslimana, basurmana, takozvanog, mi vidimo da je ta odredba prepisana iz Krmčije, koja je odredba Krmčije, i tamo nam ukazuje na koja se kazna primenjivala, i onda mi znamo koja je to zapravo kazna na koju je mislio Dušan kada je njegova zakonodavna komisija sastavila odredbu koja upućuje na zakonopravilo. I mislim, ja sam potpuno ubeđen da iz te perspektive mi možemo da popunimo praznine kada je u pitanju naše znanje o pravu srpskog srednjeg veka, koje je pre svega nastalo zbog oskudice u izborima koji su nestali u vreme turske okupacije. Dakle, čitav niz, onda neke dileme kroz uporednu analizu mogu da se otklone. Kod nas je važeći u historiografiji tumačenje člana 52 Dušanovog zakonika,
koje govori o neveri i člana 193 koji govore o tome da je carev sud bio nadležan da sudi vlastelinu za izdaju, odnosno neveru. To se tumačilo kao privilegija za vlastelina, da pre donošenja Dušanovog zakonika nije carev sud bio nadležan. Do tog zaključka da je to privilegija dolazilo se posrednom analizom. Ako je za Dubrovčane bila privilegija da im sudi carev sud, onda i za Vlastelu, za najteže delo kad im sudi carev sud, privilegija, to je krivično delo izdaje, to staleška privilegija. Ja dokazujem kroz uporednu analizu ne samo sa ruskim zakonskim spomenicima, moskovskim, nego i zapadnoruskog prava, Litvanskim statutom, 1588. godine, onda nekim zapadnoevropskim pravnim spomenicima, da se ne radi ni o kakvoj staleškoj privilegiji, da je u Evropi staleška privilegija ako bila, kada za nju se vlastela izborila, ako za najteže krivično delo vlastelinu sudi car zajedno sa vlastelom, sa najvišom vlastelom, kao što je to u Litvanskom statutu, što dovodi u pitanje staleški karakter srpske srednjovekovne države, ako ona nije imala tu privilegiju da za delo za koje mogla se izrekne najteža kazna konfiskacije imovine ne sudi mešoviti vlastelinsko-carski sud, već samo car, onda to pokazuje da je naša država vrlo bliska vizantijskom tipu države, koja nije poznavala staleže, kao što je takva bila i moskovska država. Tako da nije se do sad u našoj pravnoj istoriji primenjivao taj uporedni metod. Mi smo poredili Dušanov zakonik sa poljskim, češkim zakonodavstvom, ugarskim i vizantijskim, naravno, s pravom, ali ta veza sa ruskim zakonicima, iako je, kažem, poznato da je glavni podsticaj za razvitak ruskog prava došao zapravo iz Srbije, odnosno da se recepcija vizantijskog prava kretala tako, dakle, Vizantija, Srbije ili Bugarska, pa onda Srbija, Bugarska, Rusija. Dakle, da mi koji smo se graničili sa Vizantijom, mi smo prenosili vizantijsku pravnu tradiciju, vizantijsku pismenost, vizantijsku svetotačku književnost, vizantijsku muziku, mi smo bili prenosnici u tom vizantijskom Commonwealthu ka Rusiji. I nadam se, ovo je samo pionirski početak, da će mlađi istraživači, mlađi pisci, vešti i vičniji od mene, prilježnije krenuti u istraživanje ruskih pravno-istorijskih izvora i izvršiti to nova poređenja, novih, drugačijih odredbi, jer ja sam za neki svoj budući zadatak sebi dao pisanje istorije ruskog prava. Zvuči dosta onako izazovno. Hvala vam što ste bili gost K televizije. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Prijetno.